Man Jahidin Tirot Model Village along LYDC Asong Atumpen Kachesong Asai Kede Borpathar Police Atumpen Humpi Abai Kanghu Atum Arideng Pen Kepajong Tunlo All India Senior Ranking Badminton Tournament Bangalore along Amrit Rongpi Kepatudun Karnom ada berita long peneli berita hanwang thare harmony non berita ton pen arjuik tha Dipu rong supi angbong kedo Dipu aroi kepang thirji aphan langroi kungkung kedo atum aphan Dipu Town Committee ahin pen ketharle mate eviction asai kedeng One day special package scheme pen Dipu rong supi angbong kiliput Dipu aroi kepang thir la pen kepalang messenger aphan matijong ni phai cap arni lethota langroi pen fit cap an hemga chikim atum aphan Dipu Town Committee atum pen eviction asai kedeng Bangso asai kedeng pon along Dipu Town Committee Executive Engineer Nipu Datta Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue Secretary Michael Timung Lapen Town and Country Planning a Director Atum Chetong Dunsi Mesen Ingsamjin Pen Bangso Eviction Asai Pachun Po Lumbajong Constituency ke Parlo Angkang Matijong ni Phaisir Kep Arni Manja Hidim Terot Model Village along Lumbajong Youth Development Committee Asong Pen Puthot Kachesong Ajame Kepadopon Abirta Pherang Pen Birta Nangpale Lumbajong Constituency ke Parlo Angkang LYDC Asong Tumpen Puthot Manja Hidim Terot Model Village along ta Karbi Anglong Autonomous Council Pen Kachingthur Amo Pini Arni Anta Saikedeng Dedat Aputha Kachesong Ajame Kepadopon Alang Litumpen No Road No Vote Lapen no pata no respu atipi NPNC bangso ajamek padoponlo La bangso amai LYDC Lapen manja model village atumpen patipi ponsi mai padoponlo Karbi Anglong Autonomous Council atum lamchak kachipi dun ateng pen chiklo ejon plengdet apita lamchak chepa pleng pledet ajoksi bangso amai padopon Prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum Disama number 2 Lapen Langkaijat ahawar kahumridam serak jia phanta LYDC Lapen Lumbajong aral atumpen kachunungri pado ni laso kachi song ke deng nang ko kela hello je nelitum towar kedam kewang kono ne ka siksa laso puthaksi la kedam tang September chiklo nelitum rat thurpak lapu la hidim teron model village pen chenglok ha disama sikari hanse arong sar pen chenglok mekar mithur tum pen thurpak pen nelitum Chisong namlo laso ka chisong apu thakta non puta ing samri ing samdem iboy wan lo la tektor pa supra puri prai aduk pen azat pen non puta thanga saida nang lele beni nang ke chilang tum da wangwe pini nang homri tum da wangwe non puta lapu si dober la sendeli tum pini laso ka chisong kedeng iponan koke jongsi sarkar tum bate la CME matumta jongsi nang chelang le pelutang te nilitum aku la soga chisong nilitum ansusip chipang tang pon thuji la pen pang tang pon pola nilike hidim teron model village arong sarlo কিয়ৰ কাৰণে আমি গুড খাবলগীয়া হৈছে বা মেল মিটিং পাতিবলগীয়া হৈছে এই কাৰণটো হ'ল আমাৰ কিমান বছৰৰ পৰা আমি কনচিলা গভৰ্ণমেণ্ট কৰা হৈছে দিছামা নং 2 এই ৰাস্তা পদুলি আৰু আমাৰ লেণ্ড যিটো পটা মাটিৰ বিষয় এইবিলাক আমাৰ কনচিলৰ যিটো দায়িত্ব থাকাবিলাক আজিলৈকে আমাৰ চোৱা চিতা নাই বা সেইবিলাক কাম সম্পূৰ্ণৰূপে কৰা নাই কাৰণে আমাৰ ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰা হৈছে এই গতিকে আপোনালোকৰ যদি ইমিডিয়েটলি এটা অতি সোনকালে এই ৰাস্তা আমাক দিবলৈ কাৰণে বা টেণ্ডাৰ কল কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে চৰকাৰে আমাৰ যিটো ৰাইজে এই আশামতে এই পৰিৱৰ্তন স্বাৰ্থত আপোনালোকৰ কাৰণে এই আশামতে আপোনালোকৰ সকলো এই ৰাইজৰ যিটো অসুবিধা বা যিটো আমি ৰাস্তা ঘাট আৰু যিটো নানা ধৰণৰ আমাৰ অভাৱ অভিযোগবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকে অতি সোনকালে পূৰণ হ'বলৈ কাৰণে আপোনালোকৰ আগত আহ্বান জনাইছে অনুৰোধ কৰা হৈছে Labangso amai long LYDC TDP amai pu Elvin Timung pen anparta dhonrong pha babu kro atum pen chenglok rong asara tumta chetu dulsi mai RD pidul Borpathar Police Station ke Paro Angkang Matijong ne phai cap arni Guwahati pen nangkangfu Humpli abai Kanghu ari reng pen
ke pajok dun long abirta kat news pherang ke bogotan pen birta nang pali bol phatar police atum pen arniwang ason tak thaksi NH39 ka cheleng atowar pi along kari motor kelang cari dun ahul humbli abai nang kang hu pen kewan kang hu arideng pen ke pajok dun long labang so abai nang kang hu bangat hom atum aphan ke net inang dun lo lapen akaprek atum ke kar lapusi chini dun kang hu arideng pen ke pajok dun long abai lake KTM humni Apache ihum lapen Royal Enfield Himalayan ihum bol phatar police arideng kaching nang cek abang phu atung lake monjit konwar muku bora babul gogoi lapen ajoy serkia pusi pang thekno kang hu atung arideng pen kepa jok dun long abat amokha lake KTM abat khumni AS 03V 0733 AS 01 BQ 1448 Apache abat ihum AS 01 BF 9776 lapen Royal Enfield Himalayan abat AS 01 BV 7861 Hello Pusi Police atum pen pachini numna long support han berta mo ton ponik sina Aturkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. GR Infra Projects Limited. Plot number 80, Brahmaputra Industrial Park, Amingaon, Guwahati 781031. Products: bitumen emulsions, coal mix emulsions, PMB, CRMB, metal crash barrier, thermoplastic paint and bitumen all grades, etc. MS Macro Engineering, authorized dealer. First floor, Cooperative Building, Difu Karbi Anglong, Assam. Contact number 9435503710 or 8638223203 or 8638441464. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihinamo piputat bertalong wang thulu All India Senior Ranking Badminton Tournament Bangalore along Karbi Anglong Dipu rong merdan Amerika Vidor Singh rong pi pen Meris rong parpi asopo Amrit rong pi Kepa thudun aberta ka news asa hem along matijong ni phai cap arni birta nangle Amrit rong pi api potom pen Karbi Anglong Autonomous Council CM tuleram rong hangla pen kasa achun bang Pankaj Teran atuma phan kachoro alam the pajir bangsu kepa thu along kachipate dun long laki Karbi Anglo Sport Association amai putuliram rong hangla pen chun bang Pankaj Teran tumpen dorchet atangka kerap kepajir dun long ajoksi pathu dun long lo pusi alang li tumpen ningje kachini dun ateng ke Karbi Anglong pen amrit rong pi inuet pu henlo lase amrit apia po lapen adon arab atum doan kasa amai phumate Karbi Anglong Autonomous Council CM lapen kasa chun bang atuma phan ninggang sa kachuro alam the pangdak lapen anso se Karbi Anglong alongri owi kimi atum aphanta lason thak thaksi kirabdun bomji aphanta ningga chepathe alam the chepaklang Hamren rongbong ronghang pathuak lamalong matijong ne phaisir cap army pen India Army Red Horn Division atum pen patil pi ponsi Hamren rongbong ronghang pathuak lamalong football tournament ke pangcheng pon abirta matijong ne phai cap army pherangke hondor group pen birta nangpale Kichengsi arni tirkim FC pen Morningstar Academy atum angbongsi pathu ponlo labangso ke pathu pon along Morningstar Academy atum pen 31 pen che pahailo matijong ni phai cap arni ke pathu kicheng arni analo apor pen Hamren United pen ambinong FC angbongsi pathu pon ambinong FC atum 30 pen che pahai pon adun tu arni gangsam ke pathu pon along Warsai ke FC pen Amselam FC atum angbongsi pathu ponlo labangso ke pathu pon along Warsai ke FC atum 20 goal pen che pahai si adun tu arni ke pathu pajut ponlo
kado ka veteran kep atum pen patu ponji pusi Indian Army ahin pen pherang ke atum aphan pachini mati jong ni phai kre pli arnisi angdung kiti patu ponji puta pachini ada berita mela pasikang ton poningla tumbe thakme kurwang thu